sebhaila mona wena dilo tse ke di tswa di fa se mpotsa tsona o halafa maoto mona o halafa be maoto tsena ke se ke one ke halafa maoto wa o dia duty ya ka gane wena o skaze man o skaze we suppose ke halafa maoto ti don't tell the customer mos mona ke botse tsepo mo village ye wena o bula tsepo e one wa halafa ntse e one mona bese ke sa monahano man o skaze bese ke sa monahano o nyaka go nkwisa ke ntse o nyaka go nkwisa o nyaka go mpona ke o ile na sebhaila o ka se halafe maoto ke halafa maoto man o ka se halafe maoto ke halafa maoto o nyaka go nkwisa sebhaila o nyaka go nkwisa na wa nkwatisa sebhaila mona emisa ntse o yang ka o ditilo ke na sebhaila mona wa tseba ke sokotse bja mona wa tseba nna ke thomile ka go halafa tho ka kwa tho ka ta ditsebe ka halafa dinko ka kwa mo go tsone ke bona le batho ba ledi nna se ke dia maoto wa ile ntsia so sebhaila wa ile ntsia so man bana ntse ke halafa maoto madali a ntshwenya sebhaila ane ke a tseba o isa ka matali ya o isa ka matali mona wena le tsoliyo e bentse le santhati ke le bone ke gwile mo go lena ka tsamaya ka ya kwa gole kwa kotseng kwa ka ipesa ka nako mala bona o leya sebhaila ntse se ke halafe maoto wa ntwa mone e bentse wena o tshwetse makhwafa ya bona na le makhwafa o sekaze ka o makhwafa a ne di-customer ntshwenya o halafa segaku man halafa segaku le sa maoto sebhaila man sebhaila ntieletša ke e ba monna for once o ikemele o die dilo tšao le sedilo tša bangwe wa o nkopisa mone e bentse ke halafa maoto wa dintsia sona wa ntsenya manana mošutla mmao